Impal International Airport ng sinungkin masa khangda posa kama ko pai dun laibadagi flight service pung khara let lore Indian Air Force ni yan operation sa taki ai. Lengana relief camps in the field relief material amadi temporary shelter home sakit di matang thakalang ida extradition isan pangga zauna khena balai ni haina MPC ki president ke magasun na pumukay. Amasung ko kikulay fiber sila nung may kapsel at tigilay kitraba ahan ba may rapay bi layson bam ongpi apim sagi hawayaw trabahat sang na si Dims Mokri law na araw dumat mga pangkong